wa Mwangi. Onjoria muhaka-ini wa Kenya na Tanzania maugite rĩera rĩa biashara nĩ rĩrathiĩ na mbere na kũgacĩra hatarĩ ihĩngĩca oro ciothe. Makiaria na andĩki a mohoro, onjoria maugite atĩ mĩhang'o mĩhaka-inĩ nĩ cokereirie na gĩkĩro kĩnene nĩ ũndũ wa ũgitĩri kũgacĩrithio wega. Mongereire na kuga atĩ thayũ nĩ ũteithĩrĩirie hanene gũkũria wonjoria mũhaka-inĩ, na oho nĩ matũgĩrĩtie ngwatanĩro ya Kenya na Tanzania makiuga atĩ nĩ ĩteithĩrĩirie gũkũria wonjoria ona makĩria. Upande wote wa Kenya na Tanzania iko shwari, kwa sababu kama unavyoona magari ndio hizo zimeleta mzigo kutoka Tanzania, zimepitia kwa KRA, hapa ziko kwa soko, watu wanametoka Kenya, ndani Nairobi, Kisumu, kuja kununua mahindi hapa kwetu. Na mahusiano yetu ya wafanyabiashara yako sawa kabisa. Nashukuru sana kwa viongozi wetu walioko katika mamlaka wakati huu, viongozi wa Tanzania na viongozi wa Kenya. Tuko na uhusiano mzuri sana. Biashara zinaendelea kama kawaida, hakuna matatizo, hakuna tension, hakuna fujo, watu wako na furaha, watu tunapendana, wa Kenya na wa Tanzania. Sisi ni kitu kimoja tangu jadi mpaka leo. Udugu wetu ulianza kitambo, si udugu wetu wa sasa, na tutakubali mtu yoyote kuja kuvuruga uhusiano kati ya Kenya na Tanzania. Makirima family mwena wa rũgongo rwa bũrũri nĩ ciamũkĩrĩte ũteithio wa irio mweri-inĩ mũtheru wa Ramadhan. Aikari aya arĩa makoretwo mahatĩkĩtwo nĩ ng'aragu mamũkĩrĩte ũteithio wa irio ta mũcere, mbembe, mboco, cukari, mĩtu hamwe na maguta ma kũruga. Family iria ciamũkĩrĩte ũteithio ũyũ nĩ makĩria ma 17,000, muoroto arĩ gũciteithĩrĩria cinyitanĩre na aithĩramu angĩ mweri-inĩ ũyũ mũtheru wa Ramadhan. Of Ramadan food pack distribution, which we are doing in the entire northern part of Kenya. We were in Marsabit County yesterday, and right here we are in Wajir County, and tomorrow we'll be heading to Mandera County for the same exercise. This Ramadan food pack distribution is going to be of essential need to thousands of vulnerable households who will get ease in undertaking their Ramadan. Vile unaona sasa hii watu walikuwa na njaa mbeleni, leo tulipata msaada, na vile hii chakula mingi ina contain a lot of things. Iko na sukari ndani, iko na mafuta, beans, naitwaje, chumvi, sukari, everything combined with one bag. Na vile sasa siku hii leo ni Ramadan. Watu walikuwa na njaa mbeleni juu ya hii ukame, lakini sasa hii watafuturu vizuri wakiwa na furaha. So tunashukuru Mungu na tunashukuru